Chanchin thakla khom amasan thupite BJP in government thak assemding to kisai a caretaker chief minister N Biren minister Luiti H Biswajit le BJP Manipur president A Shardate tunin Delhi azonu hi kumsom leni apat kumsom leli kikal naw pangte jing apat COVID-19 vaccine kapat hitading ahitin union government in atak langtai VaHui TV VaIPHEI News and Tutezo se Mary SUANTAK in Tibai Kahongbo hi Chanchin Akim Zon ale en khom hitio Somlani veitin na Manipur Legislative Assembly ki telpi na a BJP in absolute majority amunung in government hak simding to kisai a caretaker chief minister N Biren minister Luiti H Biswajit le BJP Manipur president A Shardate tunin Delhi lam azon taw Press apat thu he dan in N Biren TH Biswajit le A Shardaten center BJP puitu te to state government hak simding kalsonding in taksan hi jebep chu hilo in nitak lamdak li a BJP parliamentary board le chu khom ding ahiu je chungchang ahin state at BJP legislature party at leader ding telna chule government hak sim huna political party dangte panding chungchang chule government hak sim huna minister tu theiding te to kisai a thu gen khom ding in ginchat hi N Biren TH Biswajit le A Sardate Delhi ajinnaw ahin Union Minister of State Dr. RK Ranjan le pangmai thei ahi chule center apuitu te to kimu khom jo phat le Imphalam zona jing ahin hungtung ding ahiu ti thu het ahi kum somleni apat somleli ki kalsunga naw pangte chu jing apat COVID-19 vaccine kapat hitading in Union government in het sakna ahung nei tai je chungchang ahin PIB in thu ahung he sakna chun 2008 2009 le 2010 kum aping kum somleni walta chule kum somleli ki kala naw pangte chu jingapat vaccine kap thei tading in kising sakna tai je akigen kum hop sunga naw pang ki kap ding ahi le COVID-19 ahi je vaccine hi Hyderabad based kibol biological events in Asim Corbevax kiti ahi kum somleli chunglam naw pangte ading in vaccine ahile jema sanglam kha kap alahitai government in alachi pijing morbidity kumsom guk chunglam te kinga precaution dose so jinga pat kapan tading in het ahi World Consumers Rights Day ahi to kitona Manipur ale munchumchuma organization bangjat hemin amang oi Fair Digital Finance kiti thupi manga khovel pumpi in amat uhi Imphal GM Hall mun in le Consumer Clan Manipur in le amang uhi Manipur Gam Horticulture and Corporation Joint Director Ranjan Yumbam Panna Kimatna Achun Consumer Club Manipur President T Pulchan in agena kumsang khat jako somgup kunga kuma khovel pumpi mading ti International Organization of Consumer Unions simnunga India 10 le 1966 kuma Consumer Guidance of India hi Bombay alatungtai 1986 kuma India Parliament Consumer Protection Act hi pass alakibol ahi je kigen Act hi 2019 kuma sim to in athaga Consumer Protection Act 2019 kiti in sandanglam alahi kumsang ni somleku kuma Act ahin chu Consumer Protection Authority kiti khat koilut in consumer rights jalo zo si chu gona pik thei ti le panghi je kigen Consumer Protection Act 2019 hi Manipur ahin chu ahung tungnai poiti thei hi chule Act kigen pang consumer 10 le hunlem chang munading state commission le district commission member le president panlo jek in consumer rights state government khat ei koipi u ahi chule consumer club apat in chu jejo se hi igambai hom tu 10 ei suipik ding in kigen jing ahi ahin latuni ting ahin atapa so theiding na sep abol nai po Consumer Club kiti hi mizo se kinga consumer rights inei uiti he sak ding ti bep hi ahi tin phulchang in again be hi dukan phamiba karbar toriba service provider sing
amadi service piriba se water supply electricity na chingba bus service toriba aeroplane gi service tori mayam sida makhoina khoi si violate tawbra hebasi akhoi aina sum khanjabadadi mo violate tori moi oidraba na khangkale maramdi akhoi consumer sport x gi manung da yawriba akhoi gi relation lawnaba akhoi gi khudong chada base तानब राइट टू बी हर्ड अनम यौरी सी अखोइदा खुदुम चादबदु अखोइदा अवाबदु कनादा ताहनगदगे कनादा हाइगदगे कनादा वखकदगे हाइबसिगी द राइट टू बी हर्ड अनम यौरी सिगी पोसगी मखादा अखोइना अखोइगी पोस ताहनबदमता अखोइ डिस्ट्रिक्ट फोरम हुजिना डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन हाइरे नेशनल कमीशन हाइरिबा कमीशन सिंगसिदा अखोइगी राइट सिंगी फंगनब तौबदुइन World Consumer Rights Day kitihi Protection and Preservation Committee PPCM in le gungal na in Major Pula Manipur Press Club matahi jeto kisai ahin PPCM publicity convener Lai Khuram Jayanta in agena Fair Digital Finance kiti thupinoya World Consumer Rights Day hun mat alahi khantong nalam to kiton a banchok huna sumle pai pik su pik to thasanga digital card mangcha banchok bailam jotai bailam doinalam a pilwang lo thailo ahi igama van joktian van chote chunga kampau hoilo tak tak le khau tak tak matpuma van jok loading ahi in he sak ahi thildik lolam al gp a van man te sukal a jokti te hi athelai se bolo phading ahi consumer ten le jigol thil ki gen te hin panmun poimo tak neile hiuti hemil poitiutin jayanta in again be hi अखोइना करिगिदमक्ता वर्ल्ड कंज्यूमर डे सि पांगथो इनो हाइबदा साइगी लमदम सिदै सिदा नतना मियोइबा खुनाइ हाइबसि लैननबा सेटननबा अमदि चाननबा हाइबसि याम दरकार होइबा पोलमनि हारिबसिंग असि मतमगी मतुंगिना चावखलपे मतुंगिना कारबार वाला सिंग सिना सिंजाव पाइबा सिंगसिना माइ माइ खुदोंग चाबा येंगा मियाम सिंग असिबु ओलकपदगी वर्ल्डगी ओइना सोलिसिंग अमगा तमापल हुमफुदा नक्सुब थंगबा लेबाक सिंगदा मसिगी पॉलिसी पुंझलकपा अमदि पुंझलकपगा इरोइना 1962 दा जॉन एफ केनेडी की मतमदा अमेरिका दा कांग्रेस मोइ कांग्रेस तुना पुथो मतुंगदा हाइरिबा मियोइबा सिंग असिगी हाइबदि लैदुना सिजनरिबा मियोइ सिंगसिगी खुदोंग चाबा सि मत्लिबसि मत्तनबगिदमक्ता हांगना हारिबसि पुथोबा मतुंगदगिदि मियाम सिंग अदुना सुम चन्नरक ngasisu ekhoi mas ki taitra masira pangthokpani Bishnupur Commando chule 16 Assam Rifle te ki gom in jani keino thongkha apat galgu bol mi khat aman uhi Police apat thu he dungzui in Bishnupur SP at kaina noya District apat Commando OC Y Shakti Sen team khat chun jani da khatum vel achun keino thongkha area operation abol now a mat ahi tin thu he ahi mada tu chu Nambol Hegruzam apat NG Tho Elias Tamcha kumsom thumi ahi je komkala chun Bishnupur Commando le 29 Assam Rifle ki gom in le gamnoi mi na sep na pang numei khat le aman ui Police apat thu he dan kit achun Bishnupur SP at kaina noya District ahin Commando OC Y Shakti Sen team khat in jani ni tak lamdak thum le kim dingwel achun oinam bazar mun a gamnoi mi kipi numei khat a hi ti thu het in operation ki bol ngal in tagachun numei chu kiman ahi tin thu het ahi mada numei chu ahi le tronglau bi makhale kayapat s ichal kumsom thum lali mi ahi numei hi dan to kitoga achung chang thu gending in Bishnupur police koda koi ahi Meitei Hong tradition chungchang ahin nisom lekhat sungchi thading workshop khat jani kasara Bantarapur Barak Museum and Library campus mun in amang ui Sankritana Maruk Bantarapur in Agungal workshop achun Manipura pat mel het theideu Honglam a thiem pen Padmasri Sogaidam Thanil in Mala in Sankritana Maruk Bantarapur President RK Muktajit chu jingun apang in Jihun kimat na Padmasri in again Sankritana kitihi ew adinga thilpoi mota khat khompi ahi Jigol workshop Sankritana ki bol hi nasataga ei panpi tu hi thei ahi chule ki pag ta workshop khat le ahi Sankritana umji tak hi nasataga mason sak ding le khanto sak ding nading in ibon un pangkhom hi tiutin again be hi Bagitini mamangda akhuna pung machai gi channa ma pung tu tu pe le mi sangiton ja makhom makhang ni penagi sangiton
karigi tobo sangiton makan lerami adagi nat sangiton laidana toro besidi larji begi sendiri matam masih degi cari seni yakhi humpu dan ngari bene aduna madai sakhol kodna matham sang sakhol kodna huji prithibida sangiton di wa sat prithibida sat bagi gam di kainoda bisingani ga tarawum doida akoi UNESCO na recommend tawkrabani masih khangabani adu huji akoi manipur su masih marai sai tari sangiton de singma basakku akoi tawrukre paisana sum yumsin na mangre adu asiguma matam sida akoi bon tera bon jagoi marubna akoi su machei moina akoi leiriba sangiton jakoi hingdabu yade masih Hovel Munchom Choma Kimat Gol in Manipur Aleza ni hun in Somni Lenga Vejana International Day of Action for Rivers hun khat alamang oi je hun ahin the Rural Women Upliftment Society RWUS Mar Students Association HSA Saidan Unit Saidan Green Village Committee le Safe Wildlife Foundation te ki gom in Churachandpur District Saidan Tuitha pang in alamang oi Rights for Rivers kiti thupi mang in je hunachun Sinlung Royal Riders le Amy Riders Manipur volunteer ten le ubu ahi takmun achun Saidan Tuitha Khuga Tuitha a catchment area Kimvela Thilki da pai loading in mipi taking in he sak uhi je bep chu hilo in thil nen ki pai mangte ho sukthin na nei in Tuitha hi thingthok taka koiding in koi khomding in again khom oi American University in India mi somlenga te chunga doctorate degree apik nading u Manipur mi lilong haurei bi Muhammad Wahajuddin Yumkhaibam apanjiga the Citizen Development Organization CDO in apak chat na thu atak lang ui CDO Vice President in again na achun Delhi Park Hotel mun a Global Peace and Harmony kiti hun amat naw khat achun jethil ki pa degree hi pik alahi Muhammad Wahajuddin Yumkhaibam hi tu a World Human Rights Protection Association Manipur chapter president beb hilo in hatta Public Hospital and Research Institute chule Thambal Academy ale founder hi in mel het khat alahi Wangoi Higher Secondary School lecturer le hi Wahajuddin Yumkhaibam hi amasang hin ko chejel nading ahin le loting to jel ding in adoi saktu atak lang hi hun masalama National Sports University semding alagodu Thobal District YTB loko ka athaga mega food park thak kisim ding chu jani contractor 10 na semdinga ahung naw achun mi piten ala khak jigun police te to kinok tu na umjek in na sep sunjom thelo u ahi Mega Park Simpat nadinga contractor 10 JCB le tractor te tolut in nasep apat go lai takun boina hungping ahi boina hi police in ahead phat police 10 mi pite chu noja malew YTB khu kimwela tingnopal kakching le Thobal District hopsunga numeite chu kileding anop lojikun nasep chu sunjom thelo u ahi je chungsang thu ahin bina kiti khatin again na achun lo jaw king vela cheng ku committee to ke boy na kala Sarkar in Sports University simnading in alalaw ahi ahin la Sports University munchom khata sak thak ding akigen zo nunga chule sumle pai ki sengte ho nating le ki le kit vek dinga kinop tu na a ahitai khomi piten court tinga demand ki bol na le ala ahitai court hearing le tu tha tarik somthum dinga ahitai jiji kachun court apat lekha jik masangse ko machan jimun ahin nasep bol thei pon lautin again be hi YTB local ase university dai yon khibani adu hojik ti university sadarbni na isa gi lo se akoi kanjarage haina miyam sina hojik lower kota case ka na lairi adu hojik case laibani na kana gumba kana suchang han bigunu haina government akoi haichaningi Manipur railway to nadinga athaga kisim Rani Gaidindu railway station apat Hongsang railway station ting Northeast Frontier Railway te rail taisak panhita
Jehuna chun Jani Tamenglong District Hopsanga Rani Gaidin Liu Railway Station apat Khongsang Railway Station ting Indian Railway Engine number WDG4G 49285 in J Railway Track ahin roll a boltai. Tagachun Northeast Frontier Railway Chief Engineer Sandeep Sharma, Deputy Chief Engineer Rampal le Railway Tracking Official ten le up thayu ahi. Engine roll abol nawachun Thingau Railway Station ting le tung in Thingau miten rail hung tung chu kipak tak in alawai tut nawachun la sakna le lam in alawai tut ahi. Jechung chang to kisai Northeast Frontier Railway Chief Engineer Sandeep Sharma in again Jani Rani Gaidin Liu Railway Station apat Khongsang Railway Station ting engine rolling ki bol hi passenger puthei ding train hinai loading ahi ajek chu station ding sim fel ahi nai lojek ahi jebep chu hilo in rail track exchange te nating le sim zone ngai na liding ahi ahiwang in tukum June tha apat hinchu passenger puthei dinga train service thei dinga kinep ahitin Sandeep Sharma in again hi avela to pite Government thak asim ding to kisai caretaker Chief Minister N Biren Minister Lui TH Biswajit le BJP Manipur President A Sarda te tuni Delhi azon oi kumsomleni apat kumsomleli ki kalnaw pangte jing apat COVID-19 vaccine ka pat hitading ahitin Union Government in atak lamtai. Dunia adinga VaHui TV VaIPHEI News jisan cho ehitai and to tejo se laliangun mangpha.